Kurumjari. ISTB ki discussion our ming tabribisun gutaram nokjari. Ngasi thamjari topic asi UPSCE examination 2018 successful 3 Manipuri candidates sabni tasena 2018 gi pangthok ki Union Public Service exam da mai pak leba Manipur gi mapari ahum punna ISTB network ki studio ngasi punna unajaduna हाइरिबा एग्जाम सिगी मतंगदा अखोगी इंखलक्लिबा नहा सिंह अदुगा लमदम सिगी तुंगी सावरिबा मयामदा अमदि गार्जियनदा हेना मपुंग फाबा अखोगी इनोट अमा पीरगा अंगांग सिंह असि मसिगुंबा एग्जाम जे थारा कांस्तेदा अखोई एडमिनिस्ट्रेशन गी लाइन्स तेदा हेना अखोई चंगबा याननबगी तंजा दुसु लौबोइना अखोई नुंगाइबा फुंगदोपोइना अखोगी मणिपुरदगी मियोय अहुम खलकपा सिदैदा अखोई हाइरिबा टॉपिक असि थमजबनी तसेंगना अखोई ऑल India Civil Service Examination 2018 asi koi handaki April tha asigi koi gi first week da haidokibni result si tongan by koi 14 da MCS koi gi Manipur Public Service Commission logiba adu da su mai paktana hojik si SDO ina site 2 gi pubiribani maramaduna hojik MCS officer oibiriba Ningthojam Johnson Singh Maki rank asi 556 lakpani mamanga drop tawraga so handaksu amuksu mu ekoi phawdana ekoi leiribani taramnokchari Johnson busu aduga mathangda extreme right leibiribasina Kangujam Sunindra Singh Maki rank asina yamna ha oiribang aktani 530 ga 5 ta lakpani yamna ekoi masi sopthokchani ngai oibani taramnokchari punamopu amukana ahan boina aina khangjaningi si ekoi angsim de heta laksarage angsim hataki 2018 gi UPSC exams da ekoi gi out of marks kya gi manung da fanga kans da ekoi high riba ranking si ekoi changbang ngami bno ise ahan boin tajaningi aduga loinana ekoi gi masigi tongan ba masigi paw tab matam da masigi nungai ba ma kadum makhal gi nungai bno haibudusu kitang tambirege de ahan boina nungai jegani andaki civil service ki siko total 953 mark scored out. Interview dana 173. Aduga ajiki total na wajiki 953 ka. Results ek thorak paga ahan bade mingu de harawe. Ade kona muk nakan de ring dong uraga yam kanna harau budi harau idor jam yau budi oigi de kayina de rank to borderline laibani na akoina pa akoina aim to bsidi Indian Administrative Service to dum oina hotna bani na ko adu harau budi harawe adu bu yam kanna ekta am excited oi budi nate kon magi category gi list thora matung da Indian Administrative Service aina once confirm tora matung de asengwa harau di kon oina lai hai tar okay Johnson Johnson gi marks akoi rank chalibasi 556 rank tani ado masigi marks kyamu fangi aduga nungai ba adi mamang de jungai ga dum thadok ki ba hojik so officer oina library bani sigi kenogi so akoi Johnson gi sapitang thambi nungai ahanbada STV loina yam kognona thagdo phongdok seri handak se civil service exam se haidok kadore haiba matang se da yaure haiba se yam harawe tasena adubu yam hena haraw dau se election matam su oibaga ai se saitu da SDO oibaga loina na andaki outer parliamentary constituency gi oina election yam assistant returning officer oina su thabak puba aduna akoi se election hek loi gi baga report thaba ko pa kana tawbagi report 100 ka haibagi nungai barom doina sakhre aduga kaino se yam pakalam base adu masiga loina na exam so haidorak pasida yam excited oi but at the same time madugi pot se somewhat maxed by akoigi kaino se na asomda yam hena so muk chin laga lei gimni na madu maina kaino ai ngonda mixed feeling ama phange aduga taseng namba khandak se ai adum khra aim tawbani adubu aina khanbada ai written keno dadi marks dadi ai improvement yam phangam quite satisfied aduga ai interview marks da if mamangi interview marks to phanga dei so dinamaki hojik confirm way dawni hojik se tawra lei se adubu yeah by God's grace ngasi keno sida ai selected few kras marks sida yaw phangzare and I really thank mamangi dudi rank ya laki bna
Umang is 970 the lakpani. Okay. Adubo haide haigale ne honda kisna. Honda kis haigale adu. Adubo nungai ba haiba mo lei pa. Masi kamaina ekoi ubi Johnson gi nungai bas. Masi ina kan bada it is the feeling of beating oneself like that. Aigi mamang da fangi scores de gaina. Madu de kitang hengana phang base. Yes. It's quite satisfying. Oi na khale. Exactly. Masi ekona masi so enjoy to botam kadam ne khale. Okay. Akoigi Sunindra da amulak sege Sunindra gidi kamain tawe akoigi out of total marks 2075 ki manung state hosi tongan mark scoring do habi kre akoi maru ena prelim leire prelims de qualifying selection namasde 200 marks leire aduga mains da 1750 ni aduga interview da 275 na total da ekoi 2075 ni masde da kaya score tor matung da ekoi Sunindra gi 535 ranks line prelim gi oina di I say 102.5 score to out of 200 marks score she said the qualifying oi banina just magi threshold do cross to whatever she said na 120 aduga khoi written examination mains sidana is out of 2075 manungda 951 phange total da aduga interview dana 182 marks phange aduga isigi rank 535 rank se phangzaki bane aduga second question khoi gi ngasai gi kamaina ai pau se receive to gi bagi habado matam du da is Delhi da lejari aduga numit che exam haido ka dore habase already news la ai ngona madam the UPSC gi get ki mamang da notice board am lai masi notice board se already clean to wa hore habase khoi da khoi telegram group am lai ba sidan picture thare video clip yam thanare ba aina angsim da dum pau pire hasik by result haido ani hasik na ngai lai ro ready lai ro na mentally prepare oi lai ro na aduda I'm refresh all in the page every time ko last la app ano je PDF file lak pase na hangdu oga igi mingjes haidi scroll to yeng deba ai PDF ki sai PDF reader sida ai ming type to ga search to dune ba adu search to bagi sai find hai bagi button jin namam dai je mi hun am jong ai adu ai do upai le tamin nam din namme adu mobile je ta khum jale ba ai nam loi ga adu ga tam tam na hangala pa kan da ai se ai habet search ki results to pa da one result found na habet u re ba adu ai ming yaw habet je ubukan ai je haidi harau gdo yes hana pakhale na madi harau bagi emotion na just out and on explore to hai tare adai ni khuma da mama yaw re na ko haidi haksang je ko ni aga hai bane ba adagi di khuma ma ju mapi tai adagi di na baba da phone ta wana khuma ma na hai ai matam da ima anaba magi Delhi lai ja bane oh de mama su Delhi da matam anaba ngi la aga ayeng bagi lai ja ba adagi baba da na call tore baba ai smai yaw re I after 3 years of struggle ko ko baba su am emotional oina haidi ma wa nga mo thoktre adum magi emotional burst ai phange ai ngon da receive to eba adi ma tham gre phone je ma harau man da wai san ngam da bri adagi ai jam nuai jagi haidar moina adamaina baba gi ma ga nuai je bu da tasena baba ga ima ga na su aikoi gi chobo asa ama adum thambirangani na khanje ado aikoi ngasi taibang pan si poli si ima baba le ramdraga di aikoi kanam ta su polo ena adum panari bu ngakani aduna mama baba si kada aikoi gi kari maming kawi aduga leifam jina kada wai dagi no aduga aikoi gi tasena har ga di schooling je kai dagi tore chorakpa aikoi gi further study aduga hobby aduga family background chorakpa ma thambi bi abra I say ningomam hai balam sida pokse khoi malo anogi airport ki mamang da balam ne adu da pokchara ga chawrpana sahi mari manga surok padai malom toli ai ma awang lai kai hari balai kai chawjara ga adu dum lai jare aju phawi oina ima gi mayum ne adu ga schooling se up to class 3 ai khoi gi local school nirasen haidana school am lai jai amatu da tawjara laga ai class 4 to 10 na koi glory English school haidana koi little from na ta leira matam da di hajikna ghari da laikre adu dai class 10 complete tawra matung ai commerce school Imphal da koi first batch koi school gi first batch hoina koi science stream da join tawraga 2012 tai class 12 pass tawra matung aina Delhi da further studies ki koi St Stephen's College da BSc physics honors tawjaraga 2015 da loijare adu matung dagi after preparation masi exam thaba haujarapane aduga handak se ai gi second interview but third attempt adu dai clear mamang da su hana attempt tawra hoi ai gi wena third attempt ne aduga second interview jo handak se aikoi gi ichil naw se kya na bo sikito ichil naw se ai chenupi am lejai aduga mama baba gi maming na kanghuzam Indramani ko mark se hana di koi poultry farming torame adi matung tarak patha jikna du thadok laga government ki office sing chalaga
contract macha macha kha tawjari mama sina homemaker ne aduga ichenupi sina graduate loire maki mamingna imai maming han haijauge imai mamingna kaungazum sunita aduga ichenupi ma graduate loire maki mamingna kaungazum sunanda kawe okay sunindra se 12th position 12 tay koi all manipur gi na second rank okay hamjaki yam nungai ekoi sumaina ekoi gi afabase dum afabada dum oi haibagi kenoni adubu horen फटे हाइनर मैम सिंगिसु मसिदा चंगा कांसेदा करी तौबिया हाइबगी क्वेश्चन राउंड अमसु लाक्चगे जॉनसन गिदी हाइपेट चरकमा थंबिबि याब्रा आइगी फैमिली बैकग्राउंड मसाम तंगा हाइजरगे आइसे मालूम तुलियाई मदगिनी आइगी माइकै दि मानरिने ना माइकै माने अदुगा आई पोकपदगी हुजि पदुम लैजे होय अदुगा बाबागी मिंगना निंथौजम प्रिय कुमार आइगी मागी मिंगना निंथौजम मोंबी इबे मदेबी अꯩꯅ इचिनाव अखोय अहुमगी मनुंगदा ख्वाय हन्नी अꯩगी मथंगसे मासे डॉक्टर होय अदु हुजि हुजि पीजी तौरी अꯩगी नाव पासिना पुलिस सर्विस ता लै दुगा अꯩगी एकेडमिक बैकग्राउंड हायरगदी अैसे क्लास नर्सरी दगी 10 फावबा मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल तमै दे 11 12 से एचआरडी दा लोयर मतुंगदा आई 12 to 7 position लौजरे काउंसिल की होना दुगी मतुंग दगी MBBS entrance थारे आई MBBS entrance ना तब सोतो पसु थागी ते 12 लोयरगा मयाम थाउ थाउ है ओ यम फमा ले न तो थागरे अदु आई सेकंड अटेम्प्ट ता खले मणिपुर के ना ये पोजीशन तागी बनी मेडिकल एंट्रेंस ता अदगी आई तंबल लोयरे अदु फावई सिविल सर्विस थागे हबी भाव सु लेते आई से 10 दा लोयसल मतुंग दा 11 दा मेडिकल ऑफिसर की कौरे चप चाना एक तंबा लोइबगा अदगी कोई चंग मतुंग दगी आई मतम खर एमओ इन पुजरा में दगी आईगी अना एक खर यावदगी आई से कनोइना पीजी परीक्षा से थाबा ngam चही खर यावख्रे कॉन्जिक्यूटिव 3 पीजी दी कायदा तोबरे आई पीजी था गिद्रब एंट्रेंस से अहम अमनी अमा थारमे अदगी आई से कनो तोगित्रे इंटर्न दी कायदा तो इंटर्न सु दम रिम्स तोजरे ओके ओके अदु लोरगा कनो से आई नारगा लैबनिना होम बाउंड ओइना लैबा अदुना मसी मतमजुदा आई से कैदों सिगेना सुम खलक पसिदा सुम आउटबुक पे सुम पास हानाबा खबर गे सुम हानादी मेडिकल का थमी के सु पादे बसे अदगी मधु पारु हाय तै मेडिकल स्टूडेंट सिंग दि पारमगनी आइगी ओइना दि आई याम कना आई इसाना सो हाइजबने आई याम तनबा मिन अदै क्या पादेबा अदु युम द सुम लैरनिना सिगुम आउटबुक कुम जर्नल गुम सुम पारकपदगी ओ मसी थाबा याब जानिना आई से 2013 गी जून दा ऑपरेशन तवे अदगी 3 months प्रिपेयर तौरगा MPSC से क्रेक तौरे 2014 दा जून दा ई कनो तौबनी ऑपरेशन तौर मतंग सेप्टेम्बर दा प्रीलिम्स तवे 13 गी ममांग दा सिविल सर्विस थागे खोके हबगी कैमता इमोदा लेते अब द माइन तौरगा चंग्रे मतंग दगी दी परीक्षा थाबे वखन जु लेतरे देन आउट ऑफ सडन हाई तारे 2016 सिदा मु परीक्षा थारगे हबे वखलम लाखरे अदगी 16 सिदगी ई परीक्षा थाबा खगा प्रिपेयर तो होरे 17 से क्रेक तो ममांग जही दो अदे 18 की से अंत तो सिनी ओके हॉबी से हॉबी से आई से नेट सर्फिंग सिमा यम पामे अदगी आई से इसई सकपसि सुदुम खरा पामे कोई MPSC कोई 2014 की बैच था आई से सम ट्रेनिंग के चपसे आदमा पालम की नॉन मणिपुरी सिंग सुम इंटरेक्ट तो बसे कईगुम्बा अखोगी कितंग एक्स्ट्रा करिकुलर थबम तौरो है कांदा सुम इसई गुम्बा सब कोई बैच की सुम इसई सकपई थबक से आइना खरा पूरे है तार इसई एकदम कनो तौरी है बनेबा तल्लू सिविल सर्विस एग्जाम पास तौलेबसे थागतनीय है कनामतना तन मीना सूम तौदबसे तमजनीय कहोने मगुन मगुन लौजगे सुनींद्रगी हॉबी पलहौदब माले पनबीरमो मथंग कहोद लाचगे अंचिम हॉबी से मानरे इसे सकपजे याम पामजे म्यूल है दना एप अम लई इसे सकनबा आई हम तो यूज तौजे अदुगा आई बैडमिंटन जो दम सनजे आई मतम फंगकांदा एप मरमदी फिजिकल फिटनेस मतम ताबनी नम से एग्जाम से अनि से तो मोइजर ओके अदुदी होरेन इसे मतेम देख सवदे दम संगिना ताबी से मोलेक्स दे अंसिंगी दे कमाइना कनो तौबे आई सोरप बैकग्राउंड फैमिली की टेक्नोपोल दगी इनिना अखोई ताजे अदुना सोरप मा हाइबियो अखोई स्कूलिंग से कायदा तौर फर्दर कनो स्टडीज कायदा चतपा इचिन नाव क्या चौबा ममा बाबा की ममी अखोई खुन से
mamangdana Chandel district chingami kon district tongan ang thoki bu hojikti Technopol chinge Kangoi Khulen village na okay ching dane Technopol gi kitang line di mana da napudam ching na sum khaira ga lebu ise adudai ni ko adi father gi ming sina el yaima mama gi na el lemui and ai ichini now se taruk ne taruk sida ichi ani sube chi du di laikidre ai anga oringi da thyroid ki anabam tawraga hoi ai gi akoi nujik sin nupa mari nupi ama ichi ama ga ko aina itom tom bane ai gi khwaidagi ahan akoi dada ani maga ichi di yum pale ai gi hek mathak dada ga ini pandris ko ai gi hek mathak du su doctor ne more da mo ai bane hojik se ko hoi schooling class 6 fau di khunda tawre moi ko gi government school lam le me macham adudai 7 to 10 se pallel haina mori chapagi lambi ma le aduda pallel haina jaga am le ko adudagi St Joseph High School lana school lam le adudai matriculate tawbane se 2008 ta ko adudagi 11 12 se ai sigi wangkhai leba Royal Academy of Science na adu tawre 2010 ta is 12 pass out ne adu 2011 ta is medical science chang bane janems ta borom pat ki se 2011 changaga 16 da loide ne gi course 16 loiraga internship sina 2017 loiba June da ko not sorry March da loiba March da loiraga 2000 ai thani je kana junior resident purame medicine department janems ta ngasai gi coaching yaw gi khalam ba do mai gi June da hoiba Delhi gi je dum thani yawramaga Delhi chatle preparation coaching am yawraina 2017 June de hore aduga 18 da thare okay anda kisna kya raksu atem oidena ahan boy okay yam congratulations hai tare ne loina ba ai ahan tha ba angsing gi ju success oi ba yamna ai gi nungai hobby si kai angsim di kai hobby si yam ai almost every kind of dum I am badum yaw ai sana bani khang de adagi music sam khong zu khongi adagi success ai adagi sports to football je gi favorite ne okay football am sana ai je ngasi interview lakting ai da koi gi tongan ba koi kaka hoi gum ba da ma chak char ro halak pa mali guitar su yor lai masidi isai herom ga herom do male na ai loino isai je happy common noina manaram ni na isai mate mate ma ta phok chi ra koi nungai ro phung phu poina hai tare ne kitang wa ma poina amtang isai ama katang mate katang round noina koi tamin na ya guitar or okay no problem kanangi Ranbir thona na sakpa ano ben mirai birian daw mate ang verse ang kaksake ko okay so we are okay Hajaru barangi wahai khuding arembada taure ngasidi Enjaki banangi minokso masing khangda kai hore ngasidi masimadi khangbiu nangna thamo biu nangna thamo dana kapli bani ho Bang khang halaga tumoy naramle nang naibu thajab pumbashu manghalaga tamjagi wow yam phajai thank you koi isai koi angsim gi khonjel je dum phajai hai tare ne aduga huji service allocation ji laitri karum kan ga torpe mamang chahi gi di July da tawban hanek su dum torpe ai na maina par kan da ISC de dum direct fangani na lowe abra kari expect to
IST Panganina Tazi. Okay, Pongibusu with you. Matanga, Ekogi, extreme writer, Liberiba, Ekogi Sunindra. Sunindra Gisu, say you have it, Hobby, Mo in a Kenotabuna, Katang Matiam Tamina Sepun and Haku, Ekogi entertainment. Music comedy. Okay, no problem. I know by share my romantic or shame Yes, success. yes, yes. Lighten up tone. Okay, yeah. Lyrics say, I hate the call. Success. Yeah. Nuksiba na halure, mabu pamjaba na halure, maming sukhang ringay, mabu ay wede kalure. No feta tauraga wangang bado bakjabani. I fet look taraga yeng lak bado fajabani. Kananu kari no di kang ringay. Wakal na sagat pa di ayaw kre. Phong dok ke kalita mo'y giwase. Phong dok pa ng ringay. Nuksi ba na halure. Mabu pamsa ba na halure. Maming sukhang ringay. Mabu ay giyoy de kalure. Thank you. Very nice. Johnson is Mati Matawi and Patosi Punamana. I say no okay. Yeah, Kashukadi. Chidi Haibugi should not tell me Kashukadi. Kainogi, Kogi Uditna Susakpa, Tizi International Susakpa, Madavi film Giko. Kari Kali Ningol Puk Ning Sing Biro Nangi Yawa Figay Fong Doktaba Puk Ningi Wabu Karini Haina Kaluge Karini Haina Kaluge Kari Kali Thank you. Okay. Johnson na ekoi MBBS ta ekoi medical profession da changuri se. Masigi kano se kari ne na ekoi lowe. Masigi factor se mayam ne hai bi ko. Social factor edigi isa gi interest. Ai se class 12 se loisalak pasida. Akoi PCB ai tare physics chemistry biology se dum ai haina jai na khale especially ai physics yam pam ne then masi lower matung da scientific oiba poche kitang rational oiba poche ai kitang pam ba masi lower matung da ai se noma telegraph kaino da akoi ki khabar se masi da naresh trehan na india gi cardiothoracic surgeon nam lai bani masi mana heart transplant to we matang sida mana article khaki how I met my first million haina masigi article se paw kanda aikoi gi leiriba medical standard siga mana US the train to matam da leihoriba not only in terms of equipment khakta na aikoi gi mindset ta kaida leihoriba se mana magi how I met my how I earned my first million haibse Masigi title sida ina khale masi paisa million amatan gi braina it's not about money oiram deba paraganda ada matam sida ekhoi gi somda leiriba gi situation ga kitang su analyze to ba pama ko aduna su ai se medical line su changning na bagi ai gi main aim se ai tamini mar sida ai se heart transplant to surgeon na oi gani haibsin ai khana khalam basi ada my ai so haiser ai se fix kya laite my goals keep changing tau lai re ba adagi kero lower ka da MBBS lower ka da gi di aikoi se internship kaino da ga yam thai aikoi gi inak nak na langol tarung adagi churchanpur adagi di bisnupur hiring from sing chida koi se medical infrastructure at the ground level si aikoi da yeng hal leba ada ina quite ngak pase I was quite amazed when langol tarung hai ba say it is not even 2 kilometers from RIMS RIMS one of the premier institute in Northeast India. Masidagi 2 kilometer katang chalaga lai mpham sida lai riba
mi sing sigi not only sanitary latrine labor na chagana mogi hygienic condition khakta natana mi sing sigi wakal da mi sing du haite na chaga keno tok de haven taba makoi da level of awareness adu ki matik name hari basi manipur gi yamna ya far off corner am da nateba yamna nak pom sita fogda samaina keno leiram basina di akoi se kitang work to yai haibagi condition so ingon se feel tawre aduna masi han bada aina khoi 12 loyer matungda tamning baduga tamning ai manung da su samaina sum aigi aim da sum reinforce torok pase masi sida su ingon da medical field se aigi field ni haiba wakal ma sum lai adugi matungda mung asai gi matungdagi civil service amung pamai civil service amung lak pase aina suna sa hijagre one factor di maduna total in toto oidraga su masigi kaino sina ai na ba khotpagi su ma laikre ko sigi khakta suna tana nasagi sanitary latrine leitraba na chagana aikoi gi proper drinking water gi facility leitaba haise masi aikoi na doctor ama khaktang oiraga di I am treating only one patient okay magi awareness leitraga di aina mo hidak ma thani ma hidak tu sarani khalero pharani paramatung da again poor drinking water sing tom sung thani again sigi vicious cycle se dum laireba so this can be broken only when there is some intervention at the policy formulation level ne masigi policy formulation level sida change har kadi we have to there has to be someone from medical ground masigi potse aikoina ama khalleba aikoigi health hairaga anaba treatment se sigitne now new concept in western world is preventive medicine haibasi am darkar tareba nadri da kamai na haloi da haibasi it is not about treating a sick person when only when they feel sick aduna taba nadri ba mi ma kamai na haloi da ge haibasi su sigi factor si su koina yengba ma darkar tare aduna I look at the society as an ill person I'm not negative way da taba masi society is my patient haibagi yam sam na hairaga digo adum bagi mong da su khallaga su ikoina policy formulation level si su kitang social factor dagi maruina ikoi high university da sanga kibine habi wafam duni ngasai imaga baba ga gi geno je profession habet pam bi hogdo male baba se ningthausen priyo kumar mitei ma se AEO assistant extension officer oina retired away veterinary department da lerambani ima se electricity department dazik so lady angsim aikoi angsim su doctor oina aikoi leibira mani antak pire same aikoi doctor oina pamurisi kari gine na aikoi lobe aduga madugi after that aikoi civil service de amuk changai bise sigi maram si kari ne na aikoi lobe ai gidi maram je khet na gri ko ai gidi doctor je yam pamna tam gi benati civil service di anga oing di dum pame ngasai graduation di tawdaba yade ana engineering yam pamme je ai jina contrary da ai PCM yam pamme physics chemistry maths physics ai gi favorite padi oi ko maths yam pamme je engineering se tamma ga isana subject su khra pambani na adagi ngasai gi magi graduation gi course su khra ti le engineering sina medical ga kena to kan adi engineering do chai moi di khra course to 10 bani na ko thuna loi thoga civil service thagi kana admaina khallam me bai je entrance su mamam thaki je adu at the same time ngasai gi akhoi matam du da entrance engineering na hale april la dai thai ba khoi matam medical sina kon june adai da lai ba kon aina civil engineering gi entrance mayamama thaba loira matung da free oin lai thabak lai ta ba da medical gi jam ngaktang biology je kitang short course am yaure yauraga thajin bane ba parents na su bambo ja ke na su anai di schedule tribe ni try to ngam basu yai kana su hai ba medical phau bane ba ade ngasai gi parents ki choice di medical hena pamba ade moi da satisfying web the social demand su heli da medical sina as far as Manipur is concerned adu gi kuldu gi su ada yamna medical ade gi koi matam da financial issue su kitang lei bai ta engineering tam taraga di mapan chat ba yaroi da medical adi Manipur sum tambagi facility da lei ni na family na su medical tamo ana ada maina id aina civil service sang kon medical loiraga change torak panat ti ba igin thaina dei dum pame je hoi medical tamingai da experience mamam di thengna re ko aina pamjaram ba
civil service to the hen pamhan giva instances ma'am leki koi example in koi gi medicine lai jr oina kuina puram baje koi especially remote area sing je rural area backward area sing je same jaga je patient se lai patient lakpa matam da icham kumba typhoid kumba yam lai typhoid kumba lakpa je अखोइना डॉक्टर अमोइना ngसाigi sir johnson so hai khidana hidak pire ba khoi gi topam thopa prescription pire anabai phalaga yum halle moise adubu ajiki after few weeks ko same jaga du degi mi du di manadraga ju atopa mi anaba je chamana ram lae sumaina vicious cycle am tawe ba ko ana sigi je sum yengbada doctor du di ngsaigi curative oirame ba preventive oidabado adu ma'am du di root cause du di ising seng da ba adagi hygienic oida ba drainage pajada ba adu ma'am du di doctor am chatlaga seng badi chem badi yadi dana ko adu ma'am do mama atop example ma'am ju like ko smaina experiences ma'am mama thinare pam bado ina hanna pam jaram bado hen zum pam han bado civil service ta adu dagi tawgibne adi hyper adu manari hai tare angang oinge dagi pamna changa ga su social gi oiba masigi award pa mayama lerakpo ubus dagi maruina khoi changa pagi wafam ma su dum thambiri Sunindra gidi mama baba na oidia di ka naga haiba leibra ngang oinge dagi admaina ekoi keno torokra size de kari IS officer oini se kari marang mine na koi lobi hoi angang ngai dagi sumaina hai hu mama na ai gi chawum balak pasida hoi gi guest amana engonda hoi gi keno piram base ke haidon dakina adu piram base na koyeng gai do blessing on piram hai na heng jorga IS officer oyo na blessing on piram hai adagi ko mana nang dum nang di oidro bani dum hai la ba moi IS officer ji kaino habi meaning khang bana di ko mama hoi even role of IS officer man kari responsibility lai society ji da asi khang bana te ba da ko do da mai na ping ai sum hai la adu ai nang da di am thoini hena pam badi oiru de ba kaino khang da hai ta IS officer adu ai na pam ja ba ji di interest lai pe area ji di science ne ba physics ma roina particularly aduna masida sumai science tam tawjara ga hengwai chawraga is engineer oiraga natragana astronaut oye kaina khalame aseng badi pi ngai da aduna mai sum pursue tawra lak pajina science stream da laga even 12 standard pogla adu matang lak pasida sudden change of plan hai tare ai plan je baba hoi dek kitang press hai di pressure hai ga tra kitang moi apam ji tang chaning ba maram di ai ju I'm the only son ko aduna yum da le hening ba moi na ju aduna adu matak ta civil service di ko am respectable oi ba dei di amna hoi decision making power lai bani na ko society da amna impact create tau ya ba pot moi bani na si changu sum hai ba adena college sat triang mamang ju tai kha pam ba hore ba adu still ai role of an IS officer the role of a civil servant se pasna khangdri matam si pau adena college sat pa kan ji da ko St Stephen's college se maruina thaina di St Stephen college tinga tani hai ko IS officer ka lai ri je hajipudi atop college te ju lai ko adena St Stephen college changba kan ji da ai imanabi khara thengnagi ba moi gi baba mama se bureaucrat ta dum hadi civil servant loi oiba IS IPS loi oiba ko moi degi partly influence tawraga moi gi baba mama na tawgi ba work khara lai ba ko to moi am proud oijaba moi service to the nation taw krai kai dana adu mamyam influence tawra matung da adai aina sum isai thon da sum yengjara pa kan khoi society da ngawai di hauna aina childhood tagi hauraga hajik phok ta thengnar pa myam do hana di sum thengnaraga so aina hithoin attention biru ba aina delhi le kan sida sum ai gi si exams gi sum prepare da horok pa sida problem myam je hena clear ra pa crystal clear ra pa khoi manipur da face story but issue myam se khoina basic issues myam basic oiba problem myam face loi khoi manipur sida ko aduna khoina atop state atra top countries sing da development gi dialogue horok pa kan je khoi manipur da development houdringai da even basic human rights hai tare ko food clothing shelter adagi khoi gi water sina chingba khoi mi gi right to life hai tar mi ma gi ko si myam se khoi struggle tori ba je ko sing da water scarcity lai phasana manipur da je we are paying a huge amount ko khoi gi delhi da yeng kan da khoi aina han fees jeng jaba kan da moi 10000 liters only around 300 rupees to be hai whereas khoi manipur da na si pura opposite ko yam na pisa yam tang lai ba ngasi bok da khoi sing phang da hai tar ngarang chak le na ma tawe adu sing phang da na khoi ko en jana da tawe ba adagi di secondly khoi gi lai ba khoi gi youth sing se despite having huge potential ko koi je phasana rip tongam da ba adagi khoi natural resource ta haidra go je khoi je dum phasana rich oi lai me ba ina sum sigi civil service par pa kan da khoi gi notice ki wena na ta ba khoi india gi wena khoi manipur si da 20% of the bamboo plantation haidra bamboo gi resource 20% khoi manipur da lai adagi di atop khoi gi natural resource da khoi horticulture is one of the very rich soil lai state khoi manipur se admai to da potential lai yam se ai sum urak pa whereas
कोई थेंगरीब इशू मैम से बेसिक इशू मैम से सम स्ट्रगल तौर लेबे डेवलपमेंट की प्रोसेस हौद्रिङाइदा सी मैम से सोल्व तौब मथौ ताइबा सिविल सर्विस जॉइन तौरगदी वेर अइना साइ दा दा जोंसन हाइबिखिबा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नत्रगना पॉलिसी फॉर्मुलेशन की थबक से यावबंग मकनेबा अदुना हाइबा प्रॉब्लम से सोल्व तौनिबा हाइतारे ओके जोंसन अखोई मरुइना अखोई खंगनिंग से अखोई कनागुम सिंगना अखोई लाइक हिट्रदी अखोई कनो से आईएससी फावबो ngamदबगी मौंदग सुम मयामना कमनली अदुम ngangnabदोंना तोइ अदो मसिगी प्रिपरेशन से कमाइन तोइ अखोई मसिगी प्रिपरेशन सिनी मरुइना अखोई दरकार ओइरिबसे हाइतारेने मसिदगी लोइना लाक्तुइनिना अखोई इंटरव्यू फावबगी प्रिपरेशन से खुतौ से कमाइन तोबिगी इंटरव्यू से पावफिल की अहानब क्वेश्चन से लाइक हाइट्रगदी हैबसे लाइक हाइट्री से कनानो हैबमा कोई हाना क्वेश्चन से आई की काउंटर क्वेश्चन यम तोगलेको हाइट्री ना हाइ से एग्जाम अम्बा नि थाबदा फेल होइबा नत्रगना मार्क याम फंगदबदु नतेबा अदुना अइना हाइजनिंगदी इफ यू हैव सर्टेन इबा पाबा नत्रगना सर्टेन क्वालिफाइड होइबा ग्रामेटिकली करेक्ट होइबा मोंगमगी मोंगदा इबा ngमगदी यस मसी यामना हेना आईडी याम तोइना हे हाइजबनी इट इज civil service is just a glorified class 10 examination masi class 10 da koina subject mayam tambado madumaina subject makal khuding mak se pahalaga ikoida overall view ma opinion ama form tawba ngamnabagi pot khatane ba masida chimpa yamna puba natragana ekoi yam technical oiba se id medical entrance no wen luina hiding ba it's not about comparing to we want to haibdi yamna soft oiba adugi wari nate अखोना खबर पारगा खबर की अना ओपिनियन फॉर्म तौम तादी मसीगी ओपिनियन से समवट हई नो डाउट मसीगी प्रिपरेशन दी कन्ना तौदब यादरे अदुबु मयामसिदगी तोंगानबो ओपिनियन अमा खितंग पीबा ngमगदी मसीगी टेस्ट से फॉर्म तौबा ngमगदी ही इज मोर देन कैपेबल इनफ टू क्रैक दिस एग्जाम नेना आईडी हाइनिंग इट्स नॉट अबाउट पोजीशन नत्रगा अदुगी वारी नते अदुगा लाइक हाई हाइते हैबसिदी कनाना लेप्तोइनो आईडी याम हाइगले यस यस हुई अमगा अदी मयामना खनरी से लाले हाबिनी इसागी प्रिपरेशन गुतो हिदि ओ सो स्माइना ले अदुना आई हाइतेना खनबसे सीजन नंबर 1 डिस्पेल तोबिरो सिगी ओपिनियन सिमा तुंग दाउगलैबा यंग एक्सपीरियंसिंग हाइबतारे अदुगा अनी सुबदा अखोगी हौजिक से ऑनलाइन दा अदुकी मतिक लेरे मटेरियल से अदुना ऑनलाइन दा लेरिबा मटेरियल सी हानदी कै पारोय दुसे कैनो हाबदे नो मानुसे हाइजबदो इट्स नॉट अबाउट how much to read have not it's not about what not to read to never I know paroi this kaino khandoko yam change internet is quite flooded with material never adu masigi material me hamse khandoga syllabus se fazana prepare toraga syllabus na pami se kaino have ma hana khandoko change natradi mi khra nai nei everything under the sun can be asked adu masi concept sum chaladi pa loi sun nai roi aduna paroi da sing do na khandoga sengna aina chen doi lamjen ji koi gi track ama chen bagum ne ba aina smai lamje koi na koi chel la ga di hayang bok chelo su yor roi aduna ain chen doi direction je krai do no haba ma masi gi direction ji da krai do conclude lai haba ma hana phawgra mi sing da gi khangdok pi raga maduda ai gi angamba sakti da chen do si khaktani aduga masi gi preparation ji di prelims da gi di mains interview na ahum thona yamna marathon exam oi bani na sometime yamna down चटपा अखोगी वखन नुंगाइतबा डिप्रेशन चटपा को अदम यावरकनी एटलीस्ट मसी लाकनी हाइबसि खंगना तुम कनो तौबता मसी डिप्रेशन जी आई थादोकपदि केसु ngमरय मी खरा तुम मसीदी तुम लाकनेबा अदु मदु हैंडल तौबा हाइबम चांगेबा मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स अदुगा नसागी मी खरा लई अनोवा यंग एक्सपीरियंसिंग दको आई दी पैसा याम लैते नत्रगना आई फैमिली बैकग्राउंड दा यामना एनकरेज तौबिदे ना अदु आइना मखोइ दा हाइनिंग बसे the first step to failure is finding excuse never isagi excuse tv gano ba isana excuse tv hori se that is the first step to failure never aduna aigi akoi internet su pabiu akoi dagi hena yamna imungi pesa financially sound oidaba adagi di masa fibam chadaba natragana yamna ke haitare khungang ama dagi haitare ma masa sina मखोई खुनजिगी क्लास 10 पास तौबा हान बु ओइबा मी फावबा याम क्रैक तौरिबा अदो अकोई खुनदगी ngasi फावबदा मेडिकल तमगिबा डॉक्टर अमता लेते आइना कमाई सिविल सर्विस फावर दिनो हाइबगी वाखन से खनबा होरदि मासु किसु फावर मोय अदुना मी मयामना ngami पोनी आई सु ngमगनी हाय पोसे खलगा नो डाउट मसिदा एकोगी persistent of effort खरदी थादब तारे अदुबो जॉनसन गी दे एकोगी थबक सु तौ तौना एकोगी
preparation je kamain to work akhoi gi honna ba je kamain honai aduga tuition gumba akhoi coaching gumba darkar oibra oidabra sai state karin coaching gi matang se ai wakal da di ai yam kana comment tok jening dre maram di ai samak coaching yarak tabni na masina kyam yam benefit piri no sai masi access to ngam dre adu at the same time coaching show yaw da mi su mayam crack to ni aduna hojik si ai sa hijabado piri ba material si paraga ai opinion ama form to ngam mati mati gi opinion ji ozam na pbbi mi ma tagi pirak pi ai adu ai na su ai gi assessment ama ngam jaga dong ne adu bune educated oi bai it is not about scoring mark it's about forming one's own opinion as an educated citizen amoina masi gi mindset se form to ngam tar di adum ya gani khali ai gi preparation hairaga di ai se thabak su dum to ni na dum khra wai adu bu ai na masi wai na sum lai raga di kesu kanam la ga nang ko mon na di kesu haira roi ba even ai na handa ki interview prekha chalam dai se ai suti ni ram dai khuding se ai se dum matha sai ba ada handa se election jung lam ni na all manipur ki oina suti ta lo bu ya roi na order thok dok re ada ai gi interview matang oi re ai se interview preparation gi bu khan ga dra suti lo bai bu sian ga dra tau lai re kitang dia na somda kitang di interview keno gum se kha yaw ning ba adu at last by God's grace hai tare ai yaw budi kitang phangi aduga masigi materials in fasana analyze torga assessment to biraga di adum young experience in adum phaga ya phangani na sukal no muda akoi gi pung kya mukti mai hone bigi asang sang muda hone gi bra kamai pung se assess to se exactly si gai pa ba hai budi leite aduga mayam na su ai di masi to haning de sometime akoi yum dang asi kaino iraga di usop kumba natraga luhong khongdong bolai tadi masana lek pa ta tam adu masi pa hodre na natraga na ngasi ai je for 3 consecutive days ai like pa dre na khallaga su 4th days dai hanga gi fukan na pa na bo honar ga lore okay aduna matam masang sang bada dum pa bi ba aduga yam hena stress lowi da ba masi ai wakal da di ai na civil service prepare to ge hama tam da ai yam hena ek ai ta seng na hair ga di ai frankly ai admit to ai yam kan pa de ba pa de dai pa de yam ai hai ta bi warranty masi only ai gi pam thok khra pa ba aduga khra khasum khan sana ba okay masi analysis sama yam darkar wa chale angsing mi de kamaina to bi coaching to bi rakra aduga kamaina preparation je kamaina to prepare kamaina to kamai hona bi re aduga masi phore ne se kamaina loge ai sabudi coaching yaure okay 2017 June da ko coaching GS ki coaching am yaure yes kari no khangdam ne coaching du darkar wa ai gi ngasai gi sir gi case ka dikhet na re da na sir gi di on service lai bani na coaching yaw ba ko pa se inconvenient khadi oire ai gi di ngasai gi graduation je loshila ga pura sida thada ge na mind to lepa bani na yes ngasai gi fully committed preparation pa me bai di sana kai na da kano si career se civil service kak na te ba ai na khanning badi atopa ma am option am ju explore tawning e bai de ai di preparation tawring e di fully ai pining e ba ai gi to the best level yes piraga maybe 1 or 2 times ngam maga na ngame ngam draga di ai gi tamam de na atopa ma ai medical dum continue to bai ai adumaina achina ai gi ni ko lamba chumba du gi bana ta ba ai na sum khan bado anai di ngasai gi ai na live stream du supura different canon neba medical science ne dana ana sigi civil service di humanity kitang change ba magi demand se adana di ngasagi basic kano se khang da bani na akoi ju 10 11 12 jam like jam haina horak pana tam ni na ko adagi pass ta na ba sum para ga chaki bani na concept se ilai le hoda bodo adana coaching je darkar le ki bai gi oni di isana sum assess to bodo ko coaching je yaw gi bani CS ki Delhi da Wajiram and Raviana coaching institute ma IS institute ana ko adu da chahiam yawe okay adu gi prelims thare adu ga mains ki su test series dum yawe ai di Delhi da dum leiraga fully dum chahiam ni je dum Delhi da dum fully piraga dum prepare taw gen isana adu gi dum pre plan dum leiraga chakhi bane bai ana mains test series dum prelims ek thabaga adum haidoctring e dum test series social elements ki isana dum yaura ne have confident da kitang lai moi gi adi halaga coaching institute kaina ki am pitho eba answer ki je ada approximate dum kitang ai gi keno se kadai da lai ni pass taw ni taw abad di dum kitang chawk pam di khang bangam me anum yaura ani na thaja ba gi ai je main test series dum yawe ba yaura ga dum thare adagi adum preparation strategy hai taraga di ngasai gi prelims ka main se si je
मी खरमदी गाइडेंस चंगी खरमगदी मथन दम एक्सप्लोर तौजरगा को तौबसु एनालाइज तौरगा इसाई थनता आइगी वीकनेस आइगी स्ट्रांग पॉइंट asi ma'am je thidoga weakness to hotna biba self improve to na ba hotna biba minute guide biba ju yai ko adubu ai na haining ba disida ngasai gi bureaucrat amo itara gadi nang there will be no lifetime guidance di lai redana there will be at some point of time aina decisions isa na logo da point nam yorakani ana hoi civil service pass to na ba da guidance ma'am di logi ba yai but once when you're in the ground isai tan da lawra kaneba aduna adugi ngasai gi potential se isai tan dai gi weakness kang ba ai gi strength kang ba adagi decision making lawba ngam ba se preparation phase gi oina laiba se id learning e haidi guidance lai gain ai koi family da IAS lai natraga ai koi family da atopa bureaucrat ma'am lai na guidance ma law na ta ba itan da khang biji ju kana brand khalle yes adubu ngasai gi interview level da di tongale sida di definitely you need some guidance from those people ngasai gi service da leiba mi je ai yoina ju ma'am law re ba ko hozik manipur da akoi gi bureaucrat ma'am sarga ma'am ko ma'am moi gi guidance ma'am law re ai sometimes even ai sir johnson ju phone da dum phone nei ba ai ga sir ga dum discussion ju dum toy sir di service da leiba ni na khangam gane na adum tane ana strategy je prelims mains ka interview kitang budi khene koi sunindra gidi kamana hona birai aduga koi gi masi society si gadi masi yamna koi hayeng administration da changa kansi society si ga yamna handle to ba ma changa panina koi gi preparation towing is to society koi gi masi connect to gudabni tawroidabni kai ba sugumba khara leibra limitation leibra size the preparation si the command to bire masi koi gi as a candidate moina atina su tamba ya ba kamana karma mong do hona bire ain hona jarak pase ko ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯌꯁꯂꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯂꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯤ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏꯔ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯇꯧꯒꯗꯕꯕꯨ ꯑꯩ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯁꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯣꯗꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯥꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯄꯥꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯐꯥꯔꯁט ꯁꯦꯃꯦꯁꯇꯔꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ kano dum religiously pa bhau jare newspaper me am pa da su dum yabra ama ani khak paraga dum yabra kamai toy newspaper se one is enough I think koi gi mayam na panari ba hindu newspaper hai tare ko masi dum pa bi be ai ba masi da koi editorial column na me yawe masi da koi na lebak chi da thoi ba issue mayam political issues masi da koi editors ngi na moi masa gi opinion na semaga ira kadune aduna si pa ba kan ji da koi da kamai na opinion formation da sana sa hai bi ki opinion sem ba hai do masi learn tor pasi editorial para tor eba adu gi mathak ta to pa khoi gi scholars ni irak pa kalam am ji yawe open editorial haidana si myam sum para ga ai gi college days dagi hauna isha gi ba kamaina opinion create to ga opinion form to ga have se si dagi newspaper pa ba di haurak laga ai je preparation mode tum la eba to da seriously pa ba di graduation loi matung da haujare adu ga coaching gi matang da haira na ai se ai graduation physics ta ga ju ai gi optional je na public administration da switch to eba tongana adu na maram ga si coaching je public administration gi chachare maram di koi gi optional papers di graduation level da hangeba sai general studies hai china koi general awareness ne ba si di koi na specialization darkar ite ba koi just general understanding si mathau ta bani na ai general studies mayam gi sai angsi bani chala ba bajiram ka ai chiti chacha ki dare adu ga ai gi sai public administration gi oina tha hum 3.5 months kum ba chachare coaching adu ga preparation gi mu haraga na strategy haraga na sai angsi no jai bi kri ba different stage ahum ki preparations and what kind of kitang khenai koi prelims tana kitang factual information kar hange ba aduna koi masi di koi na kitang koi by heart hai tare ko si khar change plus understanding yaudana just by heart tor ka dim kana da ba aduna koi na koi sum past year question train analyze to bom change prelims ki na plus koi gi past year question solve to bom change adu test series tha ba ma adu koi na sum train yang pa kanda area khar le ba yamna UPSC na focus to koi samna har environment se the questions at least 14-15 questions live every year aduna ai strong point chagi oina ko personal ai strong points subject khar lai jaiba economy aduga environment aduga khoi gi keno se political science ai public administration lo bani na aduna si ahum se ai prelims ki oina ai chi ma amata la lo ye changeba mamang se ai interview chang lo raga ai prelim ki pa nang de ba sem gi only 1.5 months pang ba pa adu bai confident leina ai gi strong area khar se si da focus to raga ai crack tong hai ba gi ina
history gi amta pa di nang di mamang se da prelims ki na ai history question loi left tawe adu ga ina tawram ba only 60 ka 7 question kitang tawa si manung da 60 question correct oi bai gi aduna accuracy wang bai tare aduna prelims da ishagi strong oi very yasing do focus to biwa adu mains na mo kitang writing practice sang pani na ko sai opinion formation lak pani na sidam kitang writing practice sang plus koi gi presentation sang ba sidana mo koi gi maps ka yak hapakane ba the flow chart hapa koi na SEO ni le ga di pot je amatam chang ka da bani na kitang presentation da focus to biwa adu ga diagram flow chart na chuma hapsan biwa interview stage kina mo tongan kre mo koi mo interview yaw dana de koi gi group discussion peer discussion taw dana ai ga ang singu sun taw jare koi gi interview stage sida ko koi gi manipur gi leiba issue mayam de gi national issues international issues mayam da koi opinion formation tawraga koi communication hai tare su ai wangang thok pagi pot am sang pani na personality test adi ko aduna preparation different keno ne strategy lai okay aduga society gi tasing ama adugi matang do oi society se ngasai ki hoi mai hazikti social media yam active oi re ko adu ai preparation stage de ai kitang ai Facebook bu deactivate to tham jaiwa adu handak recently ai kano to activate to Facebook se kai you know ai public service ta lak drop ni na social media is one of the very strong tool la moi sina ba yai ba koi youth mayam su lai ra bani ko social media da moi connect to change public service la ga di adu hazik pu dei Facebook te active oi re to ga preparation stage de kitang Facebook kum budget kitang distracted oi ra ko hai ga hai tai sa gi na adu bu chahi amani si sum honor ga lak tuini na na sai gi talakpagumba dan norpagumba adugumba yarpasi ekoi control to bom changmra ekoi gi hawlei bising su kari thokpra masi kamai to hoi masi di adum thokani hadi boredom lakpa ko legidi sum hadi nuti ai sum lai park pase sum sidi mentally physically exhausting or kaneba aduna akoi keno tawe ya matam da 1 week manung da no madi dum off kala yawe kai kan badminton sana edum ko adagidi kai mu sangba kan da mai running chat pa yawe adagidi cinema yeng bo chale every time ai movie koi gi Hollywood movie la pa mai 3D da yeng chale delhi lai bani ko so ai kitang day off ma lo ma thau tai koi kitang koi rejuvenate to wai da physically ko mentally adaga koi depression ko mala kon sai taru tunsan habi ki bedo si dum ai kham si exam ju thara ga di dum hadi at certain point of time ko yamna ko na traga dum khagalak pa yor kane ba exam phok ta ba kan sam na hara ba exam thara ga prelims thara ga mains thara ga yor ta ba kan result yeng da sim kan hai ba tan setback lai ba hai tare si ma je deal to hara ga di khoi ai yam trustworthy friends khalai je ai gi na ti aina interview gi phok ta ba kan ji da mana lak pi ra ga console to bi ba ko mana ga aza statement quotation ga pi re ba ngon da if you cannot manage failure you cannot manage success kan man hai bi ki ba ko mana yam na inspire to hoi da social hai da na lei coaching da gi mana ga man inspire to bi ki ba ai social group hai tar selectively khara thamba ma to tai yam trustworthy oi ba okay johnson matam ju lai selektre akoi gi इनखलक्लिबा कोई नहा सिंह है तारेने तसेंग कोई गमगद्र गमोद सौरपम पनबीग्रे अखोई वंस परीक्षा से फेल होतारगसु मस्त निंगनदनबसी अखोई इसाना दुम कंट्रोल तौब चंगब्रा अखोई यंगस्टर सिंगस्ते करी वही खरा थम्बीबे याब्रा aina sincerely hope to that young oina hauglaiba experiencing said in their first attempt khan bo isunu loinma ko but at the same time if something kai kumba kan noi taba ai be kai tare kan failure hai tare sigumba la agadi sai kan ono so hai bire isagi yam trustworthy oiba yam close oiba mi khara da share to pham leibo ergadi to biro natragana isagi hobby se yam phajana masina aigi depression jibu kitang shooting effect pi bangamba oiragadi madu sudum darkar tai na khale ai yona di ai se guitar se marak marak ta khonge masina sometime hoi mi na taning dosu yam yaram be ko adubu ai depression natraga ai kano se kitang tense oiba mu se kitang handan ba sigum bagi technique su yang experiencing china masi tawi bam change and another thing is encouraging oiba like sum yam lei sigum basing se pa ba hainaraga na pa biro ai yo na mamang wai de khra parami ai jikan sum tan ba sum henjal program to ai jikse kya padre okay talaga junangi phawri mina ya phawam di oi okay angsim kariyana koi gi mayam se da kariyana thambi ba koi gi se koi gi family se background yam lingder ga su masida adum pass to wi ai kan leidana ko ka kariyana phongdu pi be message hai tare pass to wi di yare I think I'm the example. Yes. I koi family kaso link banati ko. Yam
हाइदी याम साथीना वाब नत्रगसु नुंगाइबा मक्ति नतेब होय मी मैमरी हाय मचिम नाउ डॉक्टर ने काइन अदबु अखोय आई दादादुसु आइदुसु तंबल लोरक तंगाइरिबन आइजु इवन आई पैसा तांद्रिबा तांदन दम लोशलगा चखिबनेबा अन इट्स सेम एज फार एज financial keno ying tar dai ju graduate amaga chap manai doctor is just title ni su paisa tan gi de and financially link de badudi I think kana gumba experience amana ko adudi if someone deserves to be a bureaucrat adudi confirm doctor bank khalle ide madugi mentally dum kisu laibagi mathau ta da bank khalle ai wakal duna chabing na tawraga maduga फजना होनबा मा दरकार आई नसाइगी फाइनेंशियल यम दरकार ले भाई से रोइनो कोचिंग दुने 1.6 lakhs around my pinare hoje example sir Johnson le re bai Sunendras le re ko coaching yaw rakte coaching yaw dina dum ngami dini ai daily chat ta bai example sir dum le re example se loi le re sana bu di taseng na hona gi haira ge dum oithopia heavy wafam sin ngasagi willpower plus some basic level of intelligence aduga determination di amaru yankal because on and off adum lay sigi motivation je sagi karigi civil service thaning ino haibase magi source of motivation kaidobai thaning ino haibdo yamna genuine oibam chang brand khalle ngasagi cinema daga yingaga thaning banataba natraga ai paisa paining en thaning banataba natraga minaga topper ga oiraga mi mangdaga wanga mudu pambai thaning banataba kanoma there has to be some genuine source okay internal strong motivation ai tare ko adu sustained preparation mode se adum leiba ngamning kal okay yam nungai je koi ge Dr. L Angsim Maring aduga Ningthaujam Johnson amadi akoigi Kangujam Sunindra lengchen bidna ngasi ge sigumlaba discussion hours da UPSC examination 2018 successful 3 Manipuri candidate aba masteda koi khanane nadana akoigi miyam da hauglak liba singste da hena mapung faba adugumba gyan loksing pb ba masi dongsu amukana thagatpa phungdokchari ngasi gi onadi ISTV की discussion आवा मिंग ताबिरु कुदिमक मतंग स्वाद टेंशन न बतंजा लग्जरी अरु बोइना कोई माइ पाक लब कैंडिडेट सिंग मतुंग दसु अमुक हे हेन माइ पाक बो विवाय वफम जे थमजबग लोइना पुनो अमुक थागत चबलै खुरमजरी